Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka kam jngok kai perthei ka dei ka wei ka lat man ai kam ai jam ni ki samla bat ki pat ba jong ki tu ki than ki ba ki ne ki jaka ki don shibenta ban kintiu bat ban ai min sim ni ki samla jong ka dong ka thai nakaliang ka sora shela socio economic development forum menta ka sngi ka arpo kundai trik u jileu kala penlong le ka jing ai jing hikai ki kinhon ba pher ki ba kinthum ya ki SHG ban ai jing sha ya ki kumno ban kintiu ya kani ka kam bat ki wei pat ki kam hagni ka sngi ki reorang ba ki balawan ban ai jing hikai halor kumno ban thau ya ki cooperative society ban sengkam sengjam na ka benta ki samla bat ki breu ki ba shong basa hagni ki jaka nakaliang chairman ka SSSDF uba penskam lingdo haba keren hadin ka jing ai jing hikai jong u ulaong kakinhon kas dang ya kini kakinhon ban yarap iki shnong ki thau ki badon ki jaka jngok kai perthei ula kinturu ya baro ban wansa khamat ban ya treilang namar daka jingya treilang kin la ban kintiu ya kini ka kam ke India kawan ke bakhadway hatan ke service sector kawan ke bakhadway kawan ke bakhad ka manufacturing sector hendai kawan ke ka agriculture. Kemudian ke potential jangkrik India ke kampung naka agriculture. Mereka juga kepercayaan mereka. Nama bagi India ini juga agricultural country. Hari India kita lain di jitu kita di crops. Kita di kharif crops. Begini kita jitu hitung apa persla monsoon crops. Kiba ar ko ini rabi crops ini itu performance la portlam but ki say so pat na langir however snap but ki jat itu ki balai ka puru z crop untuk apa ke green dia andre kita di jaga but ki ruksa ko mi jat jit ko no ko upahau musokhiya kumta tadi ini apa botni ki bu ini apa mereka ke family ki khot ka kukur BTC mo te habe agriculture di niat ki jintung jintak joni de ki kerteng khasi joni hnrei kadang kerukom ban ai kerteng ini according to what ki ong kata scientific nomenclature la village ICAR village ko BRDC la de batai spam tau jintung jintak itu ki scientific officer to ki wat jintak kai kata scientific nomenclature scientific name juto but nanta ki sayoban wat priyak sa untuk jinto kabumut bukutu dan kamu to khandau perkamariang coba lagi so mi lebih tu sasal lagi so umdeira tradisional jauh lagi so kiwara itu sasal nai dari Afrika dari Ethiopia henry nomor ba kajinglong juga khandau kamariang hangnya lagi so kayak hap untuk jaga itu biar dimana. Nah satu isu hidup sah kibobon, kapan yang ada di slide set baru lagi ni kesedang hau kendai spa beliau hau. Kau ipa ngasih seluruh ini man kapor dan ia keren po department. Kamu tahu head department jangan po scientist college udah ibu Profesor C.S. Rao udah ibu laju tri mensuap ungu director juga BRDC usia itu kena ini department wang menta ki por kata kalau di kemusan terus na mensuap wang dari saya usaha dikit sosau dikit jur dikit jab kita harus smart ada mungkin smart yang gabung nore berkata mungkin smart yang dari nomor bagi tu ki nomor ki spray dari pesticides boleh you bandamar bala lagi spray untuk pesticide uyak untuk uji tak dona embansi bangke kunta hendrei kata jing snow boleh kita pesticides kilo snow hendrei kanu kata ai kena rep yang ni India berhoi kaladan ka study kaladan research balala ba tam sau hadusan persen baru koi di India sau hadusan persen baru koi di India ba kata pesek kita dawai yang kita bagi nomor spray kalau panak pur yang limit ubah set
Okey, ni sen trelang mo. Habun ki kinta isnong. Dari energy buat jangka ni berkompetitif. Berkompetitif ke tian paren, kaji buat jangka kalau ke, kaji trelang mo. Then form ni kompetitif site nama boleh warai kata kaji trelang. Para member, member yang trelang ban kentiu ya kayu akon jangki para member atau tu bersenang katau, batu isnong ki mabarjang. De ki member ki buat akan ni ke semi trelang, ki di benda nak aju ka dukom kata, but benda ni seni ka semi kompetitif nama pagidon kau boleh cakap kata orang kentiu ya kayu akon jang para member. Pat isnong katau. Te kata ka dengan jimut jong kompetitif. Te ke kam ka ba lada ni trelang sisane warai ka jinjok. Lada ni tre marwe shipon di iwan ma ka bai seng ka bai dang ru jinja lada we. Nara bi pia le lang ka we kam. Te pio ni pen show lang, pio ni ni lang ka bai seng we dang. Te ke kam ba pitu ba pen le ru kanang ya shakang. Sakawai kalian tolong ba minta support ke serkar kamda asyu ila terti lagi riusin lagi dia minta kan dia semua kita mesti bertemu itu serkar ka kam itu kam penuh mesin kita kopter side dan kita send dalam server group bagian dia kam dia minta kan kopter side itu kalau badai ke joko kopter ni ki seng yaka hat ki nongrim mo idol nyotli kita ki nongrim te ki baki kopte ki yang da ko we ka voluntary and open membership voluntary ko mo kamdon ka jing khang ye no banong member mo ka plela ya baro banong ki member choko kopte society habai ba scan in seng idol jing seng na ni kopte society ka plela ki no shlong jok ne shlong but one banong ki member coba koptip society tangba kata macam pela belum hakim ni promoters kan pet kan dia bohong one ubrio uba let's say kejinglong ju umlong ubrio uba ya pet haka inang salang tang laban penduduk member ya uha koptip society nama lada koptip society jong pi kalaya tada udan unio way belum jitut kan nok sisa hadin tut ya koptip society kam tam haba koptip society jong pi las tang kam jam dengan ni sisa kan wala jitut tapi hape doi ki brio ibaran kata jinya de haka jinong jong pi haka shlong thau then reka koptip society ga membership karong voluntary but open membership but om tu jikang no tang ko ke long ba tu du khot ba kwa member de ban kwat ya class mention but de ban don ru ha ki jaka badan ko koptip society jong pi let's say ba form koptip society bilawan shim lada ka untuk jong pi kari de bilawan shim south division ki area operation ba ki jaka ba marchan ya kan ka shlong pada ma shim ko koptip society lani lada ka jaka jong pi ka he na tem la ban kwat bor ban shim te ki wi ki jaka ban ki area operation jong pi la ban shim na tang jaka jong pi de ya kita ki jaka pada ki badan shim di than shim ni ki la ban thau na ka jong koptip society de kita ki long ki ujindan kam akan voluntary and open membership ko when ki long rem jong koptip society mar ki bri ki bende na ka jong shnong ba ki ba ya shong na ka jong shnong ma ko ngaro la na fa long member ha society jong pi nam la na na shong shong ke area la de la da nam tin da ko shela ki wan long member akan koptip society mo pisan ni kim la mar beli ki la ha na ka jong ke area de ta ka ki di ben ke jo ka trasna but ki ben de ki bri ki ba dan na to jaga de ka apa dia ka democratic control kalau kan ni society jong pi kadai na banta upai ba ndai na banta chairman ne secretary ne ki nong semi ya ka koptip society jong pi kadai na banta jong pi member ki khwat ba khwat mo but penyai do ya kan koptip society na pesen penyai do penyai tadi member mo ndai ka jong no me penyai tadi member da bat na ka banta jong jong ki member te kata ka nong ka ba kata ka democratic control te
Tekanong kabalaan kada equitable distribution of surplus. Dia kadang apa kini cooperative society besen ilayat ha hakiki kam di jam ilayo along ha dikiju sam yang tu macam along haki para kot di community society kita iteri kam ha ni stage po pembuang iba mana kita di transport kita teri kam ha stage coba mau bayar transport cooperative society stage coba ilayo ha kila yo anong tu kila yo banya sam ni kaji yo anong haki para kot member wana bakilong ki AGM mo kata ka annual general meeting ru kila yo ban ai ki sitting arrangement sitting fees ru hado kata kila la ban iyo bakaji yo anong kila ban sam ni si mo patung ka rule ka an ba ki bu cooperative society jongki te kita ki member tu kila yo share jement tu kani kini cooperative society ini bohongnya ki transport mau kaya daw iba kilang dan shoot ki transport apa jual lalu shek senti ki bayu among ha lai yu aban le kata dari pun ba senti di inang ni pada ki shulokan ki penting ada register lesi ki terekam tak atu ani dai kita nak kim terekam kim lalu no kesak untuk penting di lalu shek ka jindu orang bakral ke sino nama bagi society ki lami ni kilami de la dan multi purpose society lami la da terekam kemudian itu juga kuat ban tahu tak kau multi purpose atau macam apa syu nama kan tidak ada lupa de la nanti society kan terekam kemudian jilo nong bakrau ya itu ki ya kalau wei mo itu ki kun ki lawe ba itu ki kun ki jong ki le se ki para national ki kuat ban form of society thamanya mla syu mo dia memang tak pun ki society hangi po apa kali juni ki long syak kita telot tak ada ba bentan yo apa ki jumpa ni head office ni po dari ba ni de ban ai ban le kan ka revival jin cocktail mo ini cocktail society betul ide ban le ban in dia ki ha balong tersetia air yang ki bagi de ban ya terekam nama lo jingkut kalau nom tak selfish dan lo yang paling selfish ambition nam ta ban kentiu ya ladi dengan temu juki kalau ban kentiu ya upai pa bosong usaha kali masora wat market ini cakap nuan tak gumara ya kan roi kepat dan wan kuno hakikat hijab di bang Israel mending de nyikan baik ini kam bang Israel mending kam bang Israel ya Israel di kedua ke bisnes mending ke terusin yung kita terusin kooperatif ikan sangka kini agriculture cooperatives iwang primary agriculture cooperative societies ikan sangki multi-purpose cooperative societies kibon societies mereka itu berkam berlomba itu dimembal jadi menang manusia manitril kalau nunggu kamu lebih boswa yang bisa mana posisi ini kamu sudah datang kata kepisah kan sawan hadir jadi orang kan sawan hadir maupun sini beri sikli ya orang kan no ya bisa atau sekarang naik kan no kafan subsidi uang mana dan badan society membangun gambar tambah ni orang ada lain orang dilakukan karena mungkin sih kalau kapang masih apa itu kedai ni, di nomor kisimram imsiu, di nomor rohat, kedua kenal misal tahu piu, kenal juga bayar, di masam bayar, di kemudian lah inform di society, boleh pemerintah ini training yang dekat kalau boleh, hamtam para berdunar jinio juga. Ini belum almost kaju, ini belum kaju berapa? Ini belum ikut berapa? Dia mendon sibuk pipi long kuning, pipi kot desi penyisinya sibuk sanspa ibu beri mana? Ngan kot sibuk san aja mana? Kami yang menghargai kebutuhan, pilon equal rights. Dia mengalut ngaisan aja. Cibrai, mengenal beli jom-jom
voting gedung pi kawai cuma kawai bintang harga business ke surplus ke merkajinyo orang kabayu orang tu kabang ai kambun nanti besar kambun dan ni orang kambun PPI ke share dengan pi kalau ngai samjak pi asia aja pinyo aku ke share dengan pi itu cuma bukan pi sesuatu ya kan pi thap waktu pi bas sispa pi orang sispa sampu di jampi kedai ni teka jui aku tempat kalau ni kabar lada nanti sispa tu share cuma share kau ini semua sama saja sispa tu kan sama the people are kita tu share siaja kamu pembangun try kau itu people try kau ngarang try kau equal dong equally partner ketika seminar apa sisi apa belum nak yang jangka seorang Sheila Socio Economic Development Forum nak mentaka tourism buat agriculture dan i Dr. Benjamin Dingdo buat i Assistant Professor Suntiu Manik Siam i khot khnang ni kenika seminar yaki nom song yang thai seorang Sheila khnang bagi diawan mani beliau jemput alor ki jilat kelenti ba India ketiu ya ka tre ka ta ka yo ka kot roi ka pa kunju ka ketiu ya ka mai keji hakan ni nak salam di kalau ke ka job te jing ya beliau jemput lengkap ki nom song jom kini ki atli ki dong ki than ni la yo man ya keren si sibun tli ki ai sepang ke tourism ban ki agriculture nak liang ke tourism nilai yo punya beli jemput kilat ke beli nong song mungkin yo kam lembah ki jiksina di society kata beli kowe lembah ka jiksina di society lembah jiwan tu ikom karpuri nak office juga NCUI ti kini ru ki kilat ti yang ni ba video macina ki grup ki society dengan penyak ki kibun teli kilat ti buat iki homestay skim kini kita ka soka katawa kubi kita mila beli nakalian jong ka society di kumju ya ka agriculture lembah ka project mission jakful ka pengilayan selamat lembah ka ni forum lembah kita cetai sipo umlai mu nok stem terter tingai ku play ya ki sinok cetai ru lembah ki nong elam sinok lembah ki nok sinok kibala dengan long kiba kloi ban yo ijengai ni trelang ban ya kentiu lang kayo makot ba kan commission jakfruit ngismin tiru ba kiwe kitan jong kan ni kathai soara pun syakat arsinong ya ba mentai ni kilawat ki ba ratai ki ni sedang ban ya lenti stairu dengan ai kublei ki nong syatai kat arsinong ba depo ya kan ni kapur akan ni sini syatai ru kiladot kejimut kilangnut wa ya kan ikam ko bang le sta ngil le lang sekitan bodar city tembaka pineapple mission ya turu wilayo ni puli jumut adon kala tunti ti kita ki ki ba long tem tak shot tem ba derkam kaki kum ko forum wilayah keren ne dekat begitu ki resource person ki wan pli kerki man aikam ajam ya ki nok shinong kan dok kathai di jing hiar kayo akot pi ba masih ni habat keren ba lembah yang kerelang kinomi khmat agak seorang Sheila ke bang jikendu bat kiru nila suthu bakan ada kapor ban pengkiem ni kidu ki public sector ki ba judon lani ki banak wan militer nilai ya keren ni di jumut kenang bakan pelira penti ban aikam ni beliau nomor mi sisa ba hawan kesoka kalale taki public sector ki badon hang ni le mi istuki le wala kataru mirang persiap nakani ka forum man plela pinti biang lembah di kiwe kila pinti ni pelok ka seminar ne pelok bo sokset pagi jenis benta ni nong som sinong ba thain so ra Sheila kiba layawan sim benta ting ai kuble yakiru kumju ri kinok som sinong akan ni ka dong ka thain ba kini trilang ka forum ki kila pinti kiba ngin plela kamdei benta ka jomi na ba kumagila ong ngin telilang ngin treibat ke dio na ba kai planning ka jomi program ni ka lomba
ngin sinakam na biru kakam kajam nginyo banyak kiwedu kinyo kam na tara kadam tarpa di kinong sinong jong kini dong kitan batimnya wan nak ni bani trailang bani kentiu ya kanika yo akot ya trai kakta ya kakamai keji karoi kapar lembak kini kandon keji kelah akai ibnak salam lapan peluang kini seminar bala nilai yo taksi nakalian kesora sila socio economic development forum ki pipa ko jiksungu yo play terkendan ngurang tahu belai kini kalat mimpi abangila bani simeta hagan ni seminar belum taksi hau jopo nakalian jung ya play usim sora bakap tamen nam takan ni kahol abangila lapan peluang kini ka seminar takasi jupule kali kam tam sikit resource person Dr. Benjamin Lindo bawan ponehu belakang apa bede bakat tourism natai asistan profesor Suti Madisium ibadai nak department jog petani nang Teleposi Anthony's College natai kong karpuri bawan po NCUI beri project officer bagi Baham Siasen kumju ini bawan po NCUI ya jog po nak lagi ai play ki amli kumba given amli ngam batitos kai ba project sunram ba timbal kumju ba EXMDC juga mencuai ba do dapat kawalang tejuk pon ikut pau jika aku boleh ba konsan i ba pon do belong terus minister lasi ba tak jinga mesti di lasi nakalian juga ke forum la punya nang isu sikman tejuk boleh kali isu sikna ilam cenong kumju sikna ilam juga ni SCC ba pero ba kumju iru gini pai ba ke balaya wan punya sakti punya simta ni ka hagan ni ka seminar boleh kontaksi Dibeli kadu kali cikam tamnya segini pikam jauh forum kibala silim ladai dengan jia terilang ni ladai jia ibu cuci minum lah dengan peluang ini program bajang tanggung tim tidak bersama.